Shalom, menjuah-juah membantah kerana setan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpa kaki kita ibas jambur seitun ta wari endah. Tetap kita semangat makaikan kesempatan si berikan dibata membantah. Maka banci dengar kita jadi pasu-pasu manturang ras seninata si deban. Ope dengan kita magikan kata dibata si jadi pergegeh membantah. Ibas ndalani wari-warinta mari ras kitar toto. Bujur isakan kaiman badu o Tuhan dibata Bapa si perkuah. Malam ding meriah kalukur kami ngejapkan kelengatendo lapan har lekam pak kami. Nggo ia rarak ndo pedalan kegulun kami. Sehibas pak saya ndo Tuhan dibata. Kam tetap jaga engkau wali kami. Bapa ibas menakan aktivitas kami waris sendah. Ate kami megikan katandu si jadi pergegeh man kami. Pasu-pasu kam katandu ndo Tuhan dibata. Maka banci ngasuk kami ngangkaisa. Terlebih pe makai kenca di tengah-tengah kegulung kami. Jadi terang manahe kami. Bagai pe jadi gegeh kami. Tendang kami. Ibas kami ndalani wari-wari kegulung kami. Ngerana dage kamu Bapa sebab kami nggo sikap megikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Bapa nanda turang rasnina seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kata dibata si ban jadi orang tentai mekap. Ibuat ibas Jeremia 10 aluh ayat 3:4 bagian danina. Maka laus aku kujah jana ijai kuidah pandai kudin sanganar dahin i papan penggeningan. Kunai kudin tanah lamuhuli jadina maka ibuat na tanah dah jenari ibahan naka kudin sideban. Sehijenda pengugenta. Saitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Lit sada cerita si banci jadi pelajaran manbanta seitun ibas kita ndalani wari-wari kegeluhenta. Ibas sadakuta lit skala perbinaga sidahinna usur erbinaga kukuta-kuta sideban. Ibas sadawari arkiteken bedagana labo kambuesa makardalania kuingan sindau di tengah perdalanan jumpa ya ras batu-batu si glare kalak batu mulia si batundai nggo dem tanahna ras rupana pe labo mejile maka ibuat na piga-piga batundai ibabana terus kena perdalanan na lanai kando sabasingan sindenari jumpa kaya ras batu si lebih mejile si lebih merga-regana maka batu endandai igelari batu entah pe si banci jadi perhiasan dan mka mutiara maka igosok si pedagang endandai batu endandai gosok na terus gosok na maka nggo mengkilap batu mulia ndai bagai pemutiara ndai rejilena maka pisah kena duana bana dua inganan ibas peralana selanjutnya
ngerana kopeken batu muliandai man mutiarandai nina adik kitar sada mungkin meriah syakap nina ibegi pedagang endai cakap batu endai duana maka ipersadana cege mencalati kap nakun dulu kaya igosok naka ngomjile batu endai duana maka ipisahkan na batu ndai reh nina mutiara sikiti endai melungun kal kuakap engkai maka pisahkan du kami nina reh nina pedagang dai kam kubuat ibas ingan si lawo tuhu nalit gunana ingan si melket ngokam kuberihi ngokam ku gosok ngom jile kuban ngom merharga gundari adi idayakan nina kam aku gundari empuna nina maka kaipe si kuban tentun tergantung man bangku nina kam harus ngikut sebab engkau kam kutebus engkau kam kuangkatkan ibas ingan silam regan nari nina senina rasturang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus arah gen tandai pe sida maka kepeken tanah dah ialah boleh gegehna ialah boleh kengasupenna lah boleh hakna guna ngerana man pandai ibas pandai kudindai niku iam bentuk tanah dahai dandai jadi kudin entah jadi perhiasan entah bentuk-bentuk sideban si uga ate pandai endandai ibahanna artina ijenda maka kaipe si terjadi man tanah dahai endandai entah tanah liat endai maka lanai siti pe hakna guna memprotes entah ngajukan usulan-usulan bagaimana kegeluhanta di tengah-tengah donenda setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus kita krina setun si enggo dabuh kubas dosa si enggo dem alu perbeben kegeluhan silana itu nali erganta tapi kita enggo itebus dibata arah anakna Tuhan ta Yesus Kristus ia nggogit ngajihkan kita guna ia matai ikayu persilang mambur darahna mutus kesahna ras buktikan maka ise sitik man bana maka ia pe enggo itebus dibata dosa-dosana jadi kita enggo itebus dibata alu kesahna alu darahna gelah kita meharga mulihi maka ibas krina perdalan kegeluhanta enggo dibata nentu kenca lali siti hak tape guna protes lali siti hak tape guna ngelawan kai surah-surah dibata kai rencana dibata di tengah-tengah kegeluhanta sebab seteh gundari kita ngoyangkatna jadi anakna jadi anak si kelengina jadi suruh-suruhna gunandahikan rencana-rencanane di tengah-tengah doni enda alu bagai dage
Siteh maka di batan te ersura-sura simhuli i tengah-tengah perdalan kegelunta. Mungkin kita kape balik kangeras batu ndai, batu mulia ndai, bagai pe mutiara ndai. Ia kami do bagi sura-sura namin atena ibahan ia. Bagai kape tanah liat entah tanah dah ndade. Adi ia pe protes ya mesui kuakap ula pek aku ula panaskan aku nina. Ai lana lihakna. Amin na kita pe di tengah-tengah kegelunta. Adi buai entah lid perbeben sirah ngerem-rem kita sinderpa kita. Si jadilah bagi ukur ta usur kange kita protes. Usur kange kita jungut-jungut mandi bata. Tempat-tempat lid siakap hakta guna nehken surah-surah man dibata. Bapa nandai turang rasnina saitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Pengalaman-pengalaman ibas tanah dahdai bagai ibas batu ndade. Tentu na enda pe jadi pengalaman kegeluhenta. Saja dikatakan dari arah Jeremia 10 henendai. Maka kita harus erlajar. Jeremia harus erlajar. Ku pandai kudine dandai. Uga ia ngaturkan erbahan. Maka tanah dahandai, tanah liandai. Banci jadi sada barang si merga. Banci jadi barang si bernilai. Amin ndai gia tanah ndai buat ibas mungkin ingan si la pernah sekalak kuje rekiteken mungkin entah medak raskai si debanna. Maka alu bege arah kata di bata si sehman banta ibas waris ndahenda. Endam pegegi kita krina setun gelah kita tetap pasrah, kita tetap mengendeskan kena pedalan keguluntaman di bata singatur kenca pasti si menghuli ia turken di bata ku tengah-tengah kegulunta. Si pindo gegeman di bata maka ngasup kita ngikutkan di bata segedang-gedang kegulunta. Amin melalagia perbeben-perbeben siadapi kita pasti ije lid surah-surah di bata si menghuli. Haleluya, maras kita toto. Bujur o Tuhan di bata, ibas pak sendang go beging kami katandu, uga kami manusia, si enggo ijadi kendu merga, baleras tanah dah bagepe batu-batu ndai, sindube sitik kalpe lalik kala menensa nulih kenca arkiteken lid ibas ingan simalkat tapi arkiteken pedagang dai banci ibu rihina ibersihkan na kami pegundaringgo itebus ndo Tuhan di bata maka kami enggo jadi anak-anak ndo kami jadi suruh-suruh ndo guna banci kami beritakan berita keselamatan si isuruh ndo empak kami si engkau ngalaukan kami sebagai juru selamat kami. Pegegih kami Tuhan di bata, gelah ngasup kami dalam kenca. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Sehijenda perjumpaan ta sekalenda setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpakah kita ibas kesempatan sila Tuhan Yesus sinemani kita. Amin.